Mwerigiro bwakwa nwithirite wina ntuku imbea kwi tariki 29 mweri wa Januari mwaka 2023 ankuwate ogini NTETO cia Meru TV za ithatu cia UTUKU mbita Purity Muthoni. Nyuma ya ikaro kathumba bios wathiri atiatika MCA Bameru na Governor Kawira Mwangaza ende Ameru ibasiumiritie ucokia nkatho kithirikari nene rungu ro wathani bwa Rais Ruto nonto bwawika ikaro bitekuthira na atongeri Bameru kuona kwina ngwataniro. Mukiri Nkonja aina NTETO iji. Cut! Kiumne kundika Kamanda Dancers kuma athero gaitire Regembe South batongoretu ni chairman wa ikundi mwiri yo Embesa Mirai basi umeretio soke nkatho kire mukathe William Ruto amwe na munini oke Rigathi Gachagua nonto boso antaira ya there kire county ya Meru arakwethirete kuri na mpatho atiatika MCA Bameru na Governor wa Meru Kawira Mwangaza tango chokia nkatho nonto bwa atongeria Bameru county na ba national government batongeretwe mutongeria wa Nthiguru William Samoei Ruto na munini wa Rigathi Gachagua nonto bakuona Meru netirite antu athuku bona imzuri kumichokereria ichokanirire taura Meru etura angucokia nkatho kire mutongeria wetu urawonere ni bwega awatanithie Meru yetu nikendeta na mbere atuma munini wake Gachagua eya aria na Governor wetu nikenda tumba kuona thiri ndene county yetu na ninge twe kundiga Kamanda to acokia nkatho nto murungu na twigetwe romba ria turarombaga igitarire gambare aria atwikiririe te seneti batwe turi akuroba Kamanda itoranirie na Governor jimwe kuroja atwe ni atia itwakarire Nthiguru kuromba twera murungu na tume o maborungami tutanira ngwe na MCA na tutanira ngwe na Governor wetu na bito kuromba ni kwethe kwina ngwataniro nonto bya na batanithiri Reunne bakwakire ikundi ni bedretse bekelokira thina inyinge na ende ne bakuromba atongoria ario Kawira Mwangaza amwe na muyumbe wa ekuru karambuka ilemia ukinya na kubatethia na mirandi mwanya tango ko cia kurethia mbodi cia ukama na kenda bethra baesi kaira kamuthithu kara kanunu na basiukiria bebongwa atongeria betu muno Governor wetu ura twendete Honorable Bishop Kawira Mwangaza ndi muromba uju ndi chairman wa ikundi bikoroka ira thina na ikundi bibinge bitumba kutho bikirikanwa igitaria ikundi bimwe bikurikanwa kwa ndiromba gikundi giki njorua ekuina ndene Egembe na Meru county gikundi giki gikombo tethua mono kiombe gutethua na nguku bari ethie nguku ndene gikundi na kia toto gone nyaka boli no torethie na tukona byo totetha cie gundine mwakoro riracereri ageta agendia kaboli gau akona bya kuria nye kundi bya mwakoro ekundi ke mwakoro nge akamakalia akendia karambuka ilemia twakorota kinyana iroto tokiwa karambu akelokare Egembe South eweta na mbere kinya musunjo neka twaringa we mateke nthaka lakini utiomba kumenya twekoroka twaikasyo tutakuringire kura lakini thai onto we mama utwendete no turikanae ituiga bwa ngoko ni yejanagwa tutaciona twe twaromba tureterwa no tuko turethia wa mwekore thena tuko twawetwere tuthatu kwe namba mbesa tuiga bwisieta kwa ciangapu na tuikerie njara tore ikundike ya Kamanda aturikane na etethi kundi binge ethera amwe na batwe kinya twaturikane nikenda tumba witania no tumuromba ira sana ni werero ikundi kekire nkuma bakethra betethwa ni atongeria Kiripotera Meru TV kuma athero gaitire Regembe South mbeta Mukiri Okonja. Sibitari St. Peter's Orthopedic ibethiritwa free medical camp ntere mwanya cia Kenya na ende ibareketie no Kinyankobo South Imenti akiaria daktari munene wa sibitari u John Maina Washira
awete bayuketie tware ore twekaita ka kumenyethia antu manto ya murimo ya nyimba ekiga kia uciari ende nkoloki ibonete itumi bia kurita utungata ke baraba ina thina yo twekanga kwa irungo na maindende akiora cia akari na kuria akari basiumerie rira kwina utungata butemarei mwirigi yo charity NTETO iji Cibitari ya St. Peter's Orthopedic ni bethiritwe na free medical camp tere mwanya mwanya cia Kenya nandi ni barikiti na gukinya Nkobo South County ya Meru akiaria ndagitari munene wa cibitari yo John Maina Washira augite bajukitie twari onde turekagite nega kumenyithia antu mantu jiakonie murimo jwa nyimba ya kiga kia uciari ende nkoroki ni bonete itumi bia kurito tungata kire baria bari na thina ya gutwekanga kwa irongo na maindende akiuria kariba chumairiria kuri na utungata bote mareini ukenda bakagwa utungata bo. Mimi naitwa John Maina Washila. Mimi ni mfanyikazi katika hospitali ya St. Peter's Orthopedic Hospital. Tumeonelea leo tuweze kuleta hii camp katika hapa mjini Nkobo. Hii mwezi being the cervical awareness month na pia mabona arthritis iko more common kwa Mount Kenya region, ndio maana tumeonelea tukuje tuwatibu na pia waweze kupata matibabu yote bila malipo. Na ningeomba hii matibabu ikiwa ni free, kila mtu aweze kutokea kila mtu, kwa sababu ni haikujangi kila siku. Kisaina kwamboka ni umwe wa mandagitari agitariria gikeno kiawe nyuma ya ntuguchumiria kokira wirigiro bwao na chokete akauga kiabata ni ntuguchumiria kuthojwetheria yao ya ugima bwa mwire magita kwa magita nukenda kwebukana na mogwati mwanya mwanya jario jamirimu iji iria iumba gutungatirwa kagita kario ukaigwa ikamenyekana kurio. My name is Gisaina Kwamboka. I'm a nurse at St. Peter's Orthopedic and Surgical Specialty Center. Today we've got the opportunity to grace GK dispensary and come with a free medical camp for the members of the community. Our target population was about 500, but we've managed to surpass. We are emphasizing more on osteoarthritis, which has cases have raised over the past few years, and we are trying to sensitize on the need of preventive measures, try to adjust lifestyle, inactivity, and improve diet and improve medical visits to go for checkup so that we can be able to prevent it at an early age. Nkoroki Kisaina noriti thirikari nene na ya county amwe na antu biombe bao ndi wega guchumiria nikenda gutetheria mwingi amuntu ni antu na mbiti ni ingi. Our appeal to the government or available NGOs to try and reach the rural areas, because there's lack of specialty treatment out here, because people get illnesses that can be treated at a very early age or very early state, but they cannot get the specialized treatment that they need. So if the government can get the specialized treatment to the rural areas, to our hospital facilities, our dispensaries back at home in all our counties, so that all these patients can be able to get treatment in good time to avoid having to go through the surgical intervention. Nkiripotera NTETO cia Meru TV, Diako wa Dietoa, ni mwirigi wa Charity. Na tuweta na mbere gavana wa Meru Kawira Mwangaza na aratongereria tongeri ba thirikari ya kaunti ya Meru ke mubango yoe ni bobio kuria biotethio ke akari isigo mbunge kia North Imenti. Frank Munene aina NTETO yinkoloki. Atongeria bagishigo bunge kia North Imenti MCS badatu Ntima West, Ntima East na Kinya Municipality wa mana mbunge gishigo bunge yekera Daud na batongere tone gavana wa kaunti ya Meru umereta kuliunga ntere monya cia Islam na irio birabi umene na thirikari nene birabi thireto bikrombo ne bunge ario Kinya mbunge wa kuraja kaunti ya Meru Elizabeth Kairemia na MCS bakejukia kanya ne bachoketie nkatho nonto bote dio bobu apate kikathori mantururu Ntima West ibwaga mono ke gavana wetu kuona kwagirita tuliungira rukirirwo nandi ibwaga mono atireja njara inderi
na kairi nkatho ingi ki Mheshimiwa Raim kwithirwa nyawengwa ari na batwe na kwithwa nyawengwa tutuganairia etu tukabaiyika na njira iria yothe tukomba na batwe itubwendete muno ondo kurire bwaringire ngavana kurire bwaringire Raim no chukurire bwaringire Dan sawa na ndikija jonde tukone tukaribu bwaga na itwetete bwaga na tugakinya Daniel Mukoroni wa Ntima East na municipality karibu Muteithia Kibuko. MCAs wenzangu nitugurite muno ngabana kwithwa turiongirete aja muno kabisa nonto ituije manto jonde no munene jonde tu na ndete na cheto chonde akinjira aja utete na tukareka ire tema kengena kiongwata ni rwero kabisa tuwaita ngwebwe kana mama asante sana na kutete na buru tuwaita ngwebwe ramba kama karibu na tunakupenda sana yanko ni kuomba ndio ndio tu support ndio tu support imetura na issues na county na executive na legislative lakini na arua Mungu na kondo to watu tena twagi tukimwe endelea kuombera mtukio unko datuna kansene tuka Mungu atakidali mwana kwa na wataniro teu lakini ikiuma ntoja ntigwetete Mheshimiwa Rahim the first time Mungu itaniangukia wewe lakini mungwana Mheshimiwa Rahim ndio mungwana wewe mwanaume ni mungwana kwa sababu kwa hivi vita yote ambayo tumekuwa naye ndio Mheshimiwa alikuwa ananipigia simu ananiambia wewe kale kuja ananinunulia cheti tunakaa chini ananielekeza na vile amenielekeza tutakaa chini tutaendelea kuongea zaidi na Mheshimiwa Gavana au tuko na tulita niliongea tu support twino dimenti ndiko area yao negotiations ile tiendelete ki national government na county na tatu tikidira tatu tukenda tuwatanete twagentu kimwe oni ndio ndo ana thirikari iko kaiko na ndeto yote itira tubetongoge kwa Mheshimiwa Gavana ile siku tutakuja ofisi yako tukaribishe wacha sisi tufanye kazi na wananchi wanataka kazi wataka kujua mambo mengine bado umeanza uliangalia na baada kuona nguvu yetu arano Raima kijo cyakanya na kadite thiri rayugite ngwataniro ne tumete kinyiro bibi thoro bikionekana rajaire byambere baje na machukuru viongozi wafanye kazi pamoja na rais ameturai tukikutana tukikaa chini na wajumbe wote hata Mheshimiwa Kailemia ametumana ako mbali na ametuma ofisi yake hapa kwamba hii chakula iliombwa mwaka uliopita tumesukumana naye serikali unajua haina chakula ya kutosha baadaye tukaambia governor tufuatane so chakula rais wetu Ruto na Rigiji naibu wa rais ndio wametusaidia naye imekuja kwa national government na county Shori county na national lazima zifanye kazi pamoja ndio sasa tuweze kufanya kazi pamoja kama hatufanye kazi pamoja kweli tungekuja na chakula haingewezekana si ndio so lazima tufanye kazi pamoja ndio tuweze kupeana nawe ngavana kirekira nethiritwo akioria MCS kwithira bagikinya nikienda bagaitanira ngugi akiuga bari tayari kugwatanira na MCS nonto bakuritira mumero ngugi wana tondra ugirikweje kibara nyondo sieneria wanyone Nienda huko pia ukaya gari yangu kunyonya. Marayuka yanatembea namna hii. Magogo yanakugorwa namna hii. Mambasa inapeana namna hii. Tunatangulia kunyonya. Kwa sababu hizi zingine tumekuja tuendelee kunyonya. Tuendelee kuwa kabati. Kuwa kaende. Mami. Nandi kampomba kwa ni independent nkabarega mbita gominawe. Nkabarega raimu
mbita ugenawa. Unda ugira tuana tunze itu akana ndika mugongo kana kambio. Ngaki mtu ana tunze itu akana yubuze. Una ndio unjula tuana tunze itu eje. Kibara kama amige kenene. Watere utuonge wonga. Kuma tauni nene Meru gishugo bunge kya North Imenti nkeripotera Meru TV mbeta Frank Monene. Noe MCA wa Bogeta West DMK Kiogora uraimukano kyo baraka ibungene Meru naritete otethio ba mathandoko kia na bara bareretie kirasi kia binana mwaka muthiru na bambereretie utonya sukuru cia secondary. Nkuluki DMK na kuria NGO mwanya amwe na antu bawendi boboya utethia na bara batena umba ni bo utonya secondary ori bombene mwirigio charity NTETO iji. MCA wa Bogeta West DMK Kiogora naritete otethio bo mathandoko kiria na baria barageretio kirachi kia binana mwaka muthiru 2023 na baria abamberetie gutonya cukuru cia secondary. Na narua nketho ankeja aritwa igana rimwe mathandoko kenda kunyiria aciari kamurigo kidogo kenda bomba gwikiana bao form 1 kou aritwa barabara performete bwega ituba mathandoko kenda aciari bomba report bwega kuma kire foundation yere ko etwa DMK Foundation as a way gukongratulate na kumotivate nya barabangi ba classite mwaka jo bomba perform bwega. DMK Kiogora akiaria na andiki banteto augite mbara nene gatagati ka MCs ba Meru na gavana wa Meru Kawira Mwangaza ni nyuma yawe kubata mbasari mbechiria batwire gutethia nacio aritoa ende ariuga nyuma ya ndwaria cia thiri ari na witikio gavana Kawira akarekeria mbecho iji ndwe moro na batu MCA twene na gavana wetu gatutunyite mbasari auga no kaeja na baina machibo batu ateto consort but nande ndwari nkona nesi amberetie na naronge kire mabango jwa kweja na ambasare ari wingutikia ketho etu sokere ntu bamo bana ba itukubamenya bwega baumete nja very humble ibakoni scholarship as opposed to lera gwatuika ana bonde akaeja na ngirie komikire na magana 3 akipa award kule ana bamo ba imondire thaina that's ba onindi actually kulirwa fee on the 50,000 kenda bathoma so tuketho twikaraira mibango eu ndiri bandae kenda tumba support ana beto babetete skuru na tumba support ya ciari bana ba kenda bomba uthomithia ana bao ana bamwe bantiwa twi bara twi nabo na betherito ba thomithio community kana bamwe nya bekini ari mu skuru na nonto ni ana babo mebetho ba perform abwega na tutogoka tugokiria murigo jugu au Nkaruki DMK Kiogora na kuria NGO mwanya mwena ntu biumbe bawe ndi wega gutetheria ana baria ba atena umbani bwa gutonya secondary onde bombene gwetana mbere na mathomo kwenda chokia nkatho mono gi foundation ire irombere kweja twina Kionyo factory twina Equity Foundation twina Cooperative Bank ni raukiria bamwe yomba kubetho ikibaeja scholarship cia gweta secondary nenya well-wishers bangi barabomba kwitha ba support na kiri CBC Kiogora na kurio tongeria bo mubunge gutonyera gatagati kwa urachiari murigo jo hamne jotwekite nanga akiribo nonto na ndinya system ya kithomo nira changerie tonyewe gutwa CBC na ndigo atwika aciari bariro ana bakagura new uniform mwana agitangire 7 mwana aigurire deski mwana no kuigurira material cia kuthoma CBC eja aciari baketho abainyerekete kwa ukinya organization tuge ya constituency kinyo yongo ekikaranthi ne karenthi thuganie urai komba gu support CBC eje na aciari mono kunyira murigo actually nya CDF no set aside funds cia equip the CBC classes no ndo ni onko na murigo Joseph jo musiari gwatwika na ndugo na mwana wetete ngirandi 7 uriro itogorere mwana okundeski eja yo skuru na Martin Murithi munini wa mwarimu munene cukuru ya Kionyo agichokia nkatho kiri MCA DMK Kiogora na kuria kinya na baria barikite kwa mukirotethio bo bakumbatiria kithomo ni ukenda bagatwika babata mutorirene wa Martin Murithi kana riarije kari mwarimu karatu mbuge kinyage community eje mbice nthongi mono na ndi gutuma kinyana bara bainyuma baketho abena wirubo kuthoma na bakamenya u kithomo ki murio indi kintu kekega kiuma kithomone bwa kinya kuthithia occasion yeji kinya gi community yongwa na kinya mature ne jetu na ana bala batigi nyuma ingwetike bagakobya mbica yana baba bakutweka wanted today na mbere na ubweta skuru
kwina mwanya mono na naturabukaraia itomenye imbiogira no weteta bureana baba ingi na wetho tena ume kuringana watu tubuitanite mantu ja mega miturire miega tabia injega icio cia kamuntu weta na uambire mikare tebui ukana kwenu wenka kwa witu kwirigira universities miaka ingi kwija tukethwa twisherekeaga ngiripotera nteto cia Meru TV ndiako adietoa ni mwirigi wacharete. MCS ba bunge county ya Meru ibainyeletie ati no mwanka kigina kira bakuruira kia kwanania ward cionthe kinankanirwe ngwataniro ikioneka. Frank Munene aina riboti yeje. Nabo MCS kathomba kwibonde babunge county assembly Meru ebethiritwo barintere Chenyaki West gishigo bunge kia North Imenti kia thone kia mochi ori chandi mubichi Ara utakawithira kama siasa bakigwata maiki ni baririte rwariro rwitita na mbere kwithira thiri konekana gatigati kaona ngavana bakiuga bo batikwa kia gwitia mbeje ja kurita ngugi maturene Ruto na kwa yana biga umakithirikari ra nene ite ya county Meru bilioni 1.12 ngavana arenda kurutana mbia ngwiwenka atuko ya ntorene winda abwithirie barabara twako ya Nyaki West ko imbwithitie barabara imbwithitie amu bichi wena ati akawa 2027 imbia abwithitie we kwebyo so batu bitukua itotiro twene heshima ature MCS ba county assembly Meru tutina zina azikwa ndandwa eruare uti muntu kwenda maendeleo ndene ya ntora yenu nkolokie mubichi wivoma uti muntu wenda kona ntora ikiendelea ina roe ina barabara nje nkolokie mubichi batu baratu kuwake katukwa wodi netengero intobyayo wodi chonde chithe cha nene kenda mubichi rira barabara yera muntu rakuwa ora mubichi acha mani noe kotoka kwena mbeje chenya kiwesi mahali aita akaloketi barabara reka bwethwa mantu yagetate takiendelea itume bibi Chenyaki West itume bibi etete Mbeu itume bibi etete njia ibyo tukurira batwe tukia kuona mbia shekuruta ngwe mashinani tukaritira ntobe tungwe no ntokatiba re ekire etekia MCA ikware sababu batu tuteri ya assembly akora ngavana kwa turi ya assembly tubu the oversight tubu the representation tubu the legislation na kire gwita nambera na guchwanta ire thirije yao ni kwithirito kukigitwa kamiti ya mwanya ntere cio ijire rutere rwa ngavana na rutere rwa ta MCAs tero turaria monka iriko dai lakini boto wachi maromba tuatanire tuarie Meru yete mbere heshima wero respect is two way traffic to heshima na tukwembi heshima kuna timu ngavana chalite na bazuto chalite yeto na kiumia kiukengi deputy president gutikia kethira itwita kenda tumba kwaria na tugwatanira kenda county yetu yita nambi nambere indi onare kuri ujo ne bainyerite batetikiria to bachiria to kuja gatigati kiao bakiuga ne thiri baguchwa kugwatithania ngavana nabo indi matojao jari tayari kiri mutongerio mugongo William Samuel Ruto na kana munini wa Rigathi Gachagua urokwirigirwa ntukwite kuraja gwikinya no ntoboro ari oruru batu muntura tuwetikiria aendelethia negotiation cia MCAs ba Meru County na side executive governor Kawira Mongaza deputy president kana president wa nthi baba ngitubachiri toto kwenda hukumira nao tuteta atia bado tutetikiria untura ke tuwetikiria na tukumenya I genuine mantuna ya county assembly Meru na side na ya executive na nakuwish wananchi ba Meru bwega iteiza deputy president Rigathi Gachagua kana president Ruto antu baba ngibothe obura baraitite nara barari ibakare no kando mwanka batu twite ate twatanire nabo muthia bakinyeria bari tayari no ntobo ngwataniro iji inde kinya bakiuria akaririra bakuthura bakirombera thiriji batekerekere MCA zake na kinyanga vana akoragwa guchwa thiriji ne kianda bakomba kugwatanira nabo kara gwitia thiri buri akariba Meru bugete kire county assembly Meru kire MCAs nabo gekire thiri nyarutererwa ngavana utekeje kwinyiria mubichi ungibiga wantu bagwetu bakembera weta nara itakingavana ibo batikori nyangavana igitwe kana tiu kabata tugurete turi atongeria tugita kingavana nyangavana neje gitwe na mubichi mwangaza ai araturi au kwawe muchi ngomana ibachokete chukuru barabara china thina ugeya kuya anja
Kwa mwera nuikete mwana chukuru na kutethia na mbeca cia thirikari ate 10 ate ne nyeko mira barabara na utevi ne barabara mwankarira tukwata na tona kithira ko resources siku ya ndato murombe amwathani tutemanithio ni deputy president apwe tumwatie kwatha nontu atemnya kwatha wengwa na babu ende kwanja mwathani na mutethia uya na babu twi nontu akareo mutethia uya na babu ri atakuya akana kale Kuma Nyaki West gicigo bunge kia North Imenti nkiripotera Meru TV Mbeto Frank Monene na katuruke itucokerete nyuma endaika itikuraya endelea utegera Meru TV. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni untu bwaku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijikene na gukorokia ana na nkoroki kuthibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kiri bodas turi natuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatira mwana waku tuanya tuto turiungire obisines yetu ntuko cia kiumia kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaa ithatu cia rukiri mwanka thaa kenda cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 ake kuma ngetini ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya NTETO nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu area ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ne kwerutaniria na kwenenkanira kireo. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku. Mbetigeria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithani owatanite nani Faminas Wakimathi ake aga kwa Meru TV. Are you looking for a school nestled in a quiet, secure and conducive learning environment? Look no further. Highlands Academy Timau has now landed in Meru, a great performing school with a track record of over 20 years. The school offers competence-based curriculum
CBC is located behind Total Petrol Station Meru, just a few meters on the feeder road towards the DCIO offices. We have well-trained, qualified and dedicated teachers to ensure that your child gets the best in both curricular and co-curricular activities for a bright future. We have well-ventilated, clean and spacious classrooms. The school is admitting from preschool to grade 5 for the year 2023. There will be personalized attention for each learner. Highlands is offering a balanced diet, has a state-of-the-art sanitation that guarantees health, tight security, school vans to facilitate transport to and from school, and many more. Hurry up and book your slot for the year 2023 and you will never regret your choice. For more information, call us on 0791 200 067 or 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Solution Afya Cover ni ugitiri bukinyanite na bwako nembu bukojo waku lotungata bwa chibitari bora ni bwa ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiri bu boreja na gukurukira mutaratara jwa ureti bwa utungata Kenya yonde inya ni burunga maira ekrobari to kana rewa konanwa na mutino. Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited aleto jana ga utungata bwa mithemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV, AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumenya mantu nkurukitu ringethi mungu kurukera 0728787972 kana 0734321924 kana uturiungire Meru Mwalimu Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangi chiatu chionde iriria kuinagwe nombe nyoto andikira gukurukira email info@solutionscircle.com. Website yetu nayo ni www.solutioncircle.co.ke. Solution Circle, your ultimate financial partner. Chukuri ya St. Agnes Maregatore Maregama iridhatu kuma tauni ya Mekindori barabara nene ya Meru kuelekea Mekindori. St. Agnes ni chukuri ya chongairi ya kimadho moja Meru na kinyangima. Na nande tukinye kinetia kinya kile utarajo mwaru jua CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya tutu na aritwa Boarding School na Descoras na nyatu na arimoba kongana. St. Agnes tunareare ya gaba ana na beto konogo kadhebate irachine. Ujukani ya bua January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanjane botete na mbere marije to neja kuganira mubuko jwaku kumayamantu nkuruki tunge chukuru kano tringe dhimugo kurukira namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Tubawetana mbere utegera Meru TV na tuisokera akaribanzerone na zaiso ibaukaira thirikari ya kaunti ya Meru amwe na MCA wa Josephat Mugambi nontu wa kuthukanga kwa barabara cia itura riu murethi waba kato NTETO iji
tubarea bakaraga ndene ya kanuni bara baijikene ja athaicu ibaumirite na guteta bakiuga bo bethiritwe batikurikanwa igitene riri nontu bakwithira bakiuga barabara ciao icithitu ciina thina inene muno na nikio nontu bakuria Meru County Government nikende komba kubarikana na kubenjira barabara. Mheshimiwa Mugambi Chairman na nitukwendete nontu twakuthure mheshimiwa wetu atuthetera barabara ikethira itebwethetwe na turi atugegarabati erimba na tora talala na mujere nontu bwawe ne ugumete no tebwa twetheria bakiaria bari nthero ne rutenero thaicu ibariuga ati MCA wa rutenero ruru na batejaniritie na untubu bote maendeleo bakuona jare athithitie na ibakumuromba nikenda komba kubatethia koko kana ngonia yaku ya mbembe uri bachumbi nyingi nundu anjira chetu kuthuka na turingete kura kwa tukuromba Mheshimiwa Mwambi aleithe njirai aibuithie na tuwe kanya kagucenjia tuke kiongozi ungi uraomba gutwatiria ututhithiria ngugi thaicho eko na ntherone Mheshimiwa wetu atabuithie barabara iji na antu bana bantura thaicho na bantherone na beku ni bakura thina muno thai ginya we na ngari ginya gethira urite into biaku mundene kana gethira wetuyera kinya ng'ombe utiomba gilukira barabara ina ngari sikamatete into miunda anto ni bakura thina icio barabara tutumaira ginya tuita miraene anto babo tu mira nao thai ugeya na ngari au tekiluka kinya mira ikamatona kiongo murithi wa banki reporter Meru TV ku maja mirigo ni ya igembe mawa. Ngonya Secondary School na Primary ni moja skuru ira siwati nebo nene Meru Tharaka County Tharaka Nithi nontu bwa thina mainya ya stima ke kaitaka ukinyaniria mubango yo watethania sukuru cionthe na mainya ya stima Tharaka skuru iyi ciathurirwe na ende ibakuromba barikanwe. David Ndagara Wegona aina cionkuluki Atori kumantereja ngonyero location ya Torima Tharaka South Sub-County kejuga munge kia Tharaka County ya Tharaka Nithi batigete baturane twintenerenge bakinyite bakirigana no utongoria bagejuga munge kia Tharaka bora batongoria tu Mheshimiwa Gitonga Murugara no utongoria ba County ya Tharaka Nithi bugitongoria Gavana Muthomi Njuki ikwithirwo gweru bostima babuonagira kuraja yago barigaria nkoroki ikwithirwo kiri mutaratara wa majukuru wekirwo stima cukuru ya ngonya yatigirwe ta mundu akirumi na no ntu bagitumie ke bagitigo barigaria tekethori bathurire tongoria kiumite ukathuka naga kana tutiye ketho ituthuraga tongoria stima enu tutoro tumiona baino akatwigagua meangi turia tukamiona ya marimanti eno ange tukone nyaga atunga na kana kibunga itiramirite agu ngonya twina secondary school na baraba ingi ani bambondete na primary twina market ya public ngonya tutie stima ciajire ciatiramira kibunga ciakoroka ciathi bwankondi kumagu tore mae kuya ugo tiogo tutionaga stima makingi majire mainjirwa imotonaga agu marongi tukauria ri stima ikaya ri kai makingi twayete kuonua tugaikirwa stima gitarira stima ciaikagirwa guku ndene ya primary school cionthe ikiekirwe twatiwa twinka ngonyaga yathiurukirwa cukuru imwe tae na stima itwithiritwe twina ugatu wa stima lakini tutikumba guciona twaritie mantu amwe gitaringi lakini gutie feedback tuonaga tukireterwa mantu ma stima aciari romba ria gukire mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugari gutigira na gwikira kinya cukuru ya ngonya stima nikenda bomba kwithira bakithoma nacio no ntu bakwithira kagita kaingi batumagira toci na ntandike ikwagugite kuromba MP wa Tharaka atucubirie atwikire stima no ntu twana twetu tukuinyirwa muno twatwe cukuru twi mama kinya mwinduni aturaithirie ngonya secondary atwikire mwanki ria bagite stima inya kuthoma itoci tuguraga nontu ana batietegagirwa kuthi na thimo macukuru tugaciomagia turi aciari na matoci eni tukuromba kuri romba rinene thirikari yetu itwigirwe kiao tabwayegagirwa mwana gwao kiao ituretere stima itu tukuromba kiri atongoria betu batutetherie kugwata stima ino nikenda tumba wachibwa wa ngos mantu maige biashara na mantu maige kubithiria mirango na mantu mangi mamaingi nikenda uchumi wetu bumba gukara bwega
Nkurukia karia bakenyamara kiria bakurukagira kio batuba kwa stima ndi bombete kwethora bakioria mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara gutigira na kubekira stima maketira ri karibu ya public indo gutigira bakuingia mabataru magucuka kwenja mana kwenderia biashara ciao market agatwikira mwanki na tigo kinya mabatu mama inge manyia no ntutu ina na bagucuka bakuto ina ntu bakurodora mburundrai tuma gato ikurodora mburundrai kithunguri kana kibunga ana beto twithikwira kinyoci ni kibunga no ntu na gakora mara mainge batumagira sora ende sora gatuka beturia goro mono tutikumbana neo agumwe utie stima bakirimo turigarite mono mukoro yu uyu twathurire ta kwa kinyanjinji twari no aga anariganirwe twithibo mwire bai kinya biashara cietu itibujaga nontu tutikomba kuruta biashara kinyoci kinya saruni tikomba kuruteka bobo takuganagiria garia bakinya barabara na jigetweka kenyamara kiribo na arende borete atongoria barabombire kwethora bakithurana kura gutigiri bakuthongera gatagate kwenye barabara ino nekenda bomba kwethora bakiguneka eri ukamate kuru batige kwethora bakiweyanga njirani utuko kagita karabenu ukite misi yao ona itige kaga ituru ya gotoku na mukanda barabara kuringana na ukite thai ende to kiao na gutukareta babangi ndu bakora kurite amwe nyaji arukanga mitaro ina marinya amenjirwe yeta kuira inya mithanga na iti njira inu ndoku mono kinya ndio gutu twiti tukibarata kinya gwe gwa mbura thire kura tukinya kuingia gitarira bara ciaruthagwa gipindi gikurukite tio gututaruthirwa barabara twatigire barabara yetu taenduthe ni nthuku muno na mantu mau monthe imakureta thina ya transport makareta thina ya communication bwega gwitu kuromba kiri atongoria betu bageria gututethia mwecimigwa na leaders bothe bara tuthurite na kura batwigirwe kiao ntura yetu no tutwina batu bunene muno ngiribotera Meru TV kuma gejiga mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi rietu indagara waiguna na tuweta mbere DCC Obore West Kipkoech Labat awete rwangirwo karia rwa kabanira no tumiri bwa ndawa cia mbogita akiaria na andiki NTETO DCCO na uretie mbeu mbithi barabate na ngwe bairitane utumira thimu cio uswangwe no ciandika Gaki Mutegi ainacio DCC wa Bori West to Kipkoech Labat na taririte thinira choyori nterino cia Bori kura kugotomeri bwanda wa ciambogita na wamba ibungite muno ende DCC yo ugita gatigira mitugo no gukinya mwicho cases of drug abuse. There is a lot of bang ama dawa za kulevya ambayo inauzwa hapa Timau and in so many markets. Tuko na mambo ya pombe haramu ambayo vijana wanakunywa sana. Baada ya hapo maneno mengi yanafanyika. Tuko na mambo ya robbery with violent cases of which zime increase sana of late, especially during this dry season. We are working with my security committee, yani kamati ya usalama wa Buri West, to ensure that hayo mambo yamekandamizwa. Tuko nayo na ujangili ya watu ya scrap metal kubomoa. They have even wameenda mpaka wameanza kubomoa madaraja because of hiyo metal, hiyo scrap metal. Nkuruki na urite akari kuwatanira na wikira mutegetero kimoka ingoba thiria thinini temetentamente ino. Ile kitu ningependa kuambia wananchi wa Buri West ni kwamba tusaidiane ili tudumishe hali ya usalama. Tukiona mambo yanaenda mrama tu report kwa kamati ya usalama
na wazee wa mitaa, machifu na polisi, na tunawaonya wezi ama wenye wanafanya uwezi wa scrap metal kwamba tuko gangari na tunawaona na tutabambana na nyinyi. Na kuumaniana na mbai nene ya nthuke hii mbithi ya baraba tena wira Kipkoech Labat na baurite gutumira thimu ciao guceria wira indi tugutinda bachikonoririte metho kuona mantu mara matabatiri. A lot of youth who are unemployed, and we urge them actually to look for opportunities. Yani opportunities ziko mingi lakini vijana waoni. Kama vile tunaweza sema kutumia simu ya mkono ama rununu, there are so many jobs ambaye inaweza fanyika kupitia mtandao, lakini vijana wetu they are used to ile normal jobs, ile ya kufanya kazi kutoka asubuhi mpaka jioni. Lakini tungetaka kuwahimiza hawa watumie rununu kwa njia inayofaa, because rununu inaweza kukujenga ama inaweza kukuharibu. Ukitumia vizuri, there are so many people ambayo wanafanya kazi online wakitumia simu ya mkono, na tungesema vijana tujaribu kuwajibika hapo. Tusitumie tu simu kupost vitu ambayo haikusaidii. Tutumie as a form of unemployment opportunities. Kuma Timao gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Meru TV ndio kambitaga ki Mutegi. Ria MCA Wandi Enkondi Gitonga Kithuka na kuria akariba itura riu balume no tambia thiri nguluki na bore tibatika ite okiribwa itura rio no ntubwa makarika ya wagagia ansia atiela ukaria ibu kuongeleka. David Ndagara aina NTETO yinkoloki na itukuromba kinyantu babangi bantu ri ingi batiga kuthuke kuya Nkondi nuntu mandu mamatangazito mama ingi maukata makwenda kuthukira Nkondi rietwa Nkondi utibwire na Nkondi sasa ko itukaribisha ageni bonde baye baturiongere baba kwenda kuyotoro ko baye bature kenda tumbo karabwana na hakikisho kwenda kubanenkera nyundi mutongori wa Nkondi wanda ko utia kwende kwina thina. Nemse Wandi Nkondi ere gitigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi gitonga kithuka kere iguru ria ngutirithia na mbere kwithuru ikiarua ati Nkondi ni thuku gitonga kiwa guntu guku tantu bonthe bethagirwo be bathuku na kogwa kigwata ageni bonthe kwithura bakija guntu guku kenda bomba kwithura bakigwatanira gukuria Nkondi na kwendereria biashara. Antu ba Nkondi tia be bathuku no bura withagira o kira ntura itiaga kabiri imwe ira nthuku ria ibo tukurombera antu bathuku muno ibatige tabi inu timbega atutio chienda nuntu akariba Nkondi baba ingi nkerukia kinya 95% na antu vegan antu ba migongo ere ngitigani gukuthuka Nkondi gutiebwe kari na antu ba kai nkabiri bethagwa bena thina kogu butiga tukuthukeni egwani bore amwe na ati na tio bututethie kuthiria mantu ma makarika Nkondi amwe Nkondi kwithura ikimenyekana na guragani indi gitonga githuka no mbite kwithurwa kiuria kagita karantu bomba kwithurwa bakiona thina bombe kwithurwa bakithingatira mitaratara ira yagirite ni kenda kwebukana na gionto giki ankuromba kariba Nkondi itugerie gutumira njira ira cio ndirio cia sheria cia gutatua mathina metu maumba kwa twina mumonthe tutokinyia gita riumba gutema twenda kuruta muntu urongi uturo nonto na Murungu ria turetire uku atatureto aturenkera gwira ya kuragana twikaranagia muntu na mutoru wake na muruagino wake tukareni bwega na njira ya Ukristo tugwatanireni tugerie kuthiria mantu ma ikuo bitari bya kawaida twendane na tuchoke gwegwe nontu bwatwikika buthuku Nkondi watwika ntu bare akwereanwa bagatumira njira ira ciagirite mbuge ri tukwenda kuthiria thina cietu wana igitarera tena antu bambagire na amuyi muntu akabitene kijana mwekuru wake bamba kware bebo mbere beta kinya turi ko una titu ambire njira inu cia miji gweka kurekeria muji wina area manager wina chabuchibo wina chibo cheka kuimba kabisa ikao kinya ko bori chicha yuko ikwarirwa kinya na aturi na ikale mape antu bairane kinya ko bori bathini ko tini kenda ende njanjura kanekerwe gambere
nomba kurithiria sendi cionthe naomba kuritua na ngwitia karitua na njira ya yagirite na kenda mathina mame tumomba kuthira bo kubi bo tukugi tukwanti batia kuyukia sheria njarani ciao na kiri ruterero ya kithomo MCA wa Nkondi akiuga arito bondi babateri kwethora bakithi cukuru akirikirie kwethera kwena ngwataniro kiria aciari kaindo na babathi na mbere kwethora bakithoma barabara class 8 bakuthungira form 1 aciari bonthe ndauga tung'ang'ane twakikishe mwana wetu akuthi cukuru ndo mwana uria athombie miaka 8 na ena wirigiro bakuthi mbere na kithomo giake bakuthi form 1 kuno twaikwambiria au twakikishe Nkondi wandi ino yonthe na ntura ncheto kinya Tharaka na kila bantu ana bonthe beirwe cukuru kenda baumba gutetheka tugoni ciao inu ciembere ni onde mutongoria gwa kithomo Nkondi akariba Nkondi tubwirite kugwatanira na tubwirite kutia bindi ana bonthe barabara gerigerio tubwirite kubaira secondary school na bana bo bageririe class 6 tubwirite kuona bakuthi junior secondary school bwega tukagwatanira tukageria kugwatanira na arimu tukageria kugwatanira na aciari na ana kenda tuiga discipline yana ne kathi iteme kinya discipline ya ntura ikura akere mantu makonene na ambasari kitongana ugite kagitania kakontitire kerete ambasari akiuga bota kamite akaunte bagatigera bakurukia ambasari tamwino ne kenda ritobomba kwethora bakigwata bisi na mbugi tukumea magita mama ingi ana betu ibaga atia tuge bichi muciara kiwa kinyereka muno mbwe kwina njire nyingi uking'ana we muciari kwina ambasari sikunenganirwa CDF ni kweyana kaunti tutiambiria kweyana nontu tukurutha kamiti ndacia igwikirwa mira mantu ma ambasari na ingurika ntugitenda ya nyuma Monday twarikanite na waziri wa kithomo wa kaunti na tomwira na harakishe kamiti ino wigwirio gotio goto itharakanithi county assembly tugie na tugeto tu tukathi tukurukia kamiti ino kenda ana betu bona ambasari ntugwita kuthi muno na bone ambasari tamu ino tukwende kuyia cia kuruga na ara mwana karamujere mo kuthi cukuru tweterete kwa ambasari na kuraya na mbechi rio twatengire budgetini yetu kwa uno ntuireo kurutha kamiti gutikuyukia kagita kanene na kirira kiria rito bara tayari barikite kigero gia form 4 akiuria rito bara batia watangire ni kuthi university bombe kwithora bakithi cukuru ja Kiobundi kaindo gutigira kinya bwe bakugwatote abagwikuria giotonga bana obarikirie form 4 undu kigero gia form 4 na gikira umire itikuyarisha mwana awatie grade iriku baba awatie grade bakai university bathi university bata bakitakithi university kwina polytechnics iririo go ikunenganira kosi mwanya ikwa kana baba wate scale bairwe no ona ko mtu awatie kinyae mea de moto karata karataka kinya ko wate to gwite utigwite no uwezo bwa kubwa haga no lakini we na akiri irwa kinya polytechnic ino inge uthithome scale yaku ira komba gutethia mwana ko uti mwana agiri kwiwe karamuji ari kithi kinya form 4 na wate scale wingi ira kamutethia maisha ni make na agumbere mwana natho changirendi erara watire aithura kana thurira muno kwena tekene constitute ire gofa kozi ndongi muno wegotia watangirendi ya university wegotia watangirendi ya kuthi college na gwetho chore bure tekene constitute chiajire diogu skills kwanja ichio karentere chiena mbecha indongi nkerukia boba kuthi college kana university wethio atweka engineer wethio kamberia kurutha course ya primary water view ugatweka nioje na mbecha muno na gutwekeka kinyanwa gwatandri plus kana hi wena akiri ya kuma form 1 mwanka form 4 nikukugana ya kuthina kurutha course ire gagutethia maishani uronge akethi university na gweng'ang'ana uthi course ire ukarutha ikuretagire mapato after every end of the month. Reporter Meru TV kuma gicigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi Rieto Indagara Waiguna. Nau iyo twakinya muthia yo NTETO cietu thaa ithatu cia utuku boruari rikana nwatanire abatwe YouTube Meru Digital, Facebook Meru TV Kenya na kinya website www.merudigital.co.ke. Beta Purity Muthoni withire wina utuku butharime.